A Srbi su jednu jedinu bitku u 300 godina vodili protiv Turaka i to je bila ona 1389. na Kosovu, a nakon toga punih 299 godina u svakoj turskoj bitci glavne sluge, glavni vazali su bili Srbi. Vazali su bili Srbi. Gospodine predsjedniče, evo nakon podužeg vremena 3 teme, a ja samo 5 minuta, znači za svaku ću minutu i pol, pa još pola minute ostane. Dakle, prvo ću se osvrnuti na sramnu odluku hrvatske vlasti da ne prizna, odnosno da ne upiše u evidenciju vjerskih zajednica Hrvatsku pravoslavnu crkvu. To je razlog, jedan od razloga što sam napustio Domovinski pokret, no o tome ćemo kasnije. Dakle, nakon što je Visoki upravni sud vrlo jasno dao uputstva ministru uprave gospodinu Malenici i ministarstvu da se postupi u skladu sa zakonom i da se prihvati registracija Hrvatske pravoslavne crkve, to je pod pritiskom Andreja Plenkovića, to nije učinjeno tako kako je trebalo učiniti. Dalje, osvrnut ću se na meni dragog kolegu Sačića. Rastužio mi se jako prošli put jer nas Aleksandar Vučić naziva ustašama, našeg predsjednika zove ustašama. Ko nas nazove ustašama treba odmah prekinuti sve diplomatske odnose. Dragi moj Sačiću, mene baš nije jako naljutio kad me nazvao ustašom. Jer, dakle, dok mi ne riješimo što se događalo 41. 45. na ovim prostorima, iz ovih podataka koje imamo, gdje god je partizanska jama zakopana, pronađeno 5, 10 ili 155 puta više žrtava, monstruoznije likvidiranih nego što se očekivalo. Spustili se speleolozi u jamu Jadovno i nisu našli ništa. Jasenovac je otkopavan i vrlo porazni rezultati za one koji su širili laži. Andrej Plenković ne dozvoli prekopati Jasenovac. Znači, sačekati malo pa vidjeti što se je događalo, pa se onda ograđivati od jednih ili od drugih. Na koncu izvanično je njihov šef Josip Broz Tito proglašen 9. ratnim zločincem u povijesti čovječanstva. A idemo na ono najvažnije. Prošli put, dakle, vi ste me, gospodine predsjedniče, s pravom ukorili jer sam raspravu započeo sa meni dragim Krešom Beljakom u klupi. Dakle, Krešo Beljak spomenu bratstvo i jedinstvo Hrvata i Srba tokom 500 godina na ovim prostorima, neki govore čak i o 600 godina bratstva i jedinstva Srba i Hrvata. To je najgrublji falsifikat što može biti. Da je to usputna laž i usputni falsifikat, ja se ne bi na to osvrnuo, jer u politici i u povijesti laži ima koliko god hoćete. Ali ta izjava je temeljni pokretač, temeljna poluga velikosrpske ekspanzije u Hrvatsku i dalje. Jer iza nje se krije druga, puno ozbiljnija laž. To je lažno prikazivanje srpske povijesti. Evo sad ću iskoristiti blagodat ovog slobodnog govora, pa ponoviti ono što sam rekao nekoliko puta. Dakle, nas uče i Krešu koji zna nešto o hrvatskoj povijesti, čak zna dosta, njega su krivo učili, a nekad je gore biti krivo naučen nego li ništa ne znati. Kako su Srbi hrabri balkanski narod sa jugoistoka Europe koji je odlučno stao na brani kršćanske civilizacije i branio kršćansku civilizaciju od Turaka. A Srbi su jednu jedinu bitku u 300 godina vodili protiv Turaka i to je bila ona 1389. na Kosovu, a nakon toga punih 299 godina u svakoj turskoj bitci glavne sluge, glavni vazali su bili Srbi. Već 6 godina nakon ove kosovske bitke bila je bitka u Rovinama koju je svak živ preskočio, gdje su poginula 2 najveća srpska velikaša. Marko Kraljević nije samo izmišljena epska ličnost, on je postojao, to je sin kralja Vukašina koji gine kao turski vazal na Rovinama. Na Rovinama gine i Konstantin Dejanović, nažalost izvlači se najveća sotona među njima, sin kneza Lazara, Stefan Lazarević, koji je poslije presudio najznačajniju bitku tog vremena, 1396. bitku kod Nikoplja, presudio u korist Turaka protiv kršćanskih snaga. 1448. godine druga tursko-kršćanska bitka na Kosovu, sin Vuka Brankovića, despot Đurađ Branković, izdaje kršćansku vojsku, sprječava Skenderbega pomoći kršćanskoj vojsci, kršćanska vojska gubi taj rat 1453. godine.
najznačajnija bitka kojom pada Carigrad, 1500 srpskih oklopnika u turskoj vojsci. Dakle, niti su imali razloga bježati pred Turcima. Pred Turcima je bježao neko drugi, bježali su Grci, bježali su kršćani, Albanci, Bugari i tako dalje. Oni su bježali i došli na prostore Hrvatske. I hrvatski Srbi nisu došli u Hrvatsku, oni su postali u Hrvatskoj, ali to ćemo jednom drugom. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Idemo dalje. Imamo povredu Poslovnika, kolegica Peović, izvolite. Pa dobro, 240 je povrijeđen, dakle Poslovnik. Ja bih vas upozorila da tamo piše otprilike iskraćeno da bi trebalo na huškanje reagirati u Hrvatskom saboru tako da se oduzme riječ zastupniku. Nakon Prkačina i njegovih bljuvotina koje smo slušali od jutros, mislim da je sada stvarno vrijeme da reagirate. Kolegice Peović, nisam shvatio što točno bih ja trebao reagirati. Objasnite Imate mi. članak 240. O redu, oduzimanje riječi. Recite mi konkretno što, znači, na što se konkretno odnosi. Članak vas upozorava. Dobro. Ukoliko je u Hrvatskom saboru došlo do širenja nacionalne, vjerske i druge netrpeljivosti, da morate oduzeti zastupniku riječ. Recite mi na što konkretno mislite? Koji konkretna formulacija, što je bilo? Ajmo citirati. Znači, upravo je sad Spajić rekao da su Srbi zapravo rade protiv Hrvata u Hrvatskoj. Prkačin je govorio nešto o tome da Srbi imaju već genetski otprilike, da skratim tu argumentaciju. Kolegice, molim vas, mislim, ako hoćete da vam sad baš prenosim ono što je stvarno sramotno, uzmite njihove govore pa ih pročitajte. Sjednite si, okej. Dakle, ja vrlo pozorno slušam što se izgovara. Kolega Spajić je govorio o novostima, o listu. Dakle, nije govorio generalno i općenito o srpskoj manjini, što se je bilo jednom dogodilo, ne od strane kolege Spajića, nego od nekih drugih zastupnika. Dakle, govorio je o novinama. To, kako on to govori, može vama se sviđati ili ne sviđati, meni se sviđati ili ne sviđati, ali ovdje nije bilo pozivanja ni na kakvu mržnju. Molim, budimo oprezni. Kod kolege Prkačina pratio sam isto tako ono što je eventualno moglo biti sporno kada je rekao da mu je drago što ga se naziva ustašom, ali to je rekao da mu je drago što ga tako naziva predsjednik Srbije Vučić, pa je to isto tako jedna figura koja se nekom može sviđati ili ne, ali to je sve nekakva rubni izričaj. Međutim, moramo biti jako precizni i jako osjetljivi u takvim situacijama i točno imati formulaciju na koju možemo reagirati i reći da je netko izišao izvan okvira onoga što smatram prihvatljivim. Kolega Spajić, izvolite. Hvala predsjedavajući. Pa povrijeđen je članak 238. Gospođa Peović iznosi neistine i ako ste vi u dobrom dijelu to obrazložili, znači ja nigdje nisam vrijeđao ni jednu nacionalnu manjinu, samo sam se pozivao na članak 28. Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. I što više rekao da taj novac ni ne treba ostati Hrvatskoj ako je njima namijenjen, ali da se potroši na nešto korisno, a ne na srpske Novosti koji pljuju po ovoj državi od koje novac dobivaju. Znači nikoga nisam vrijeđao. Hvala vam. Dobro. Kolega Prkačin, izvolite vi. Uključite se samo. Nazvati bljuvotinom moj govor u kome sam spomenuo 10 povijesnih činjenica i 10 datuma. Ovo pogleda i Srpska akademija i nitko od njih se ne usudi sa mnom u polemiku, a jedna šuša koja ništa od toga ponoviti ne zna, nazvati moj govor bljuvotinom. Da, evo sad kolegice i kolege ponovo imamo slobodne govore u kojima se iznose stavovi klubova i nezavisnih zastupnika. Oni se naravno ne sviđaju svima jer svaki ima tu svoju nišu, svako je izabran od određenih birača i moja je zadaća, ne samo moja nego i drugih predsjedavatelja, da se pazi na to da ne dođe do onoga što ste vi kolegice Peović spomenuli. Ali ne možete ni vi nazivati govore drugih zastupnika bljuvotinama kao što ne može ni kolega Prkačin vas nazivati šušom, ne znam uopće što je. Dakle, molim vas da birate riječi i da se držimo demokratskih standarda koji važe za sve. Izvolite kolegice Peović. 238. Sad ste imali prilike oduzeti zastupniku riječ, niste, kad me nazvao šušom. A vi ste njegov govor nazvali bljuvotinom, pa što hoćete? Reći
je da je Spajić govorio o tome da su, ako hoćete, i medijske slobode ugrozio jer on odlučuje o čemu trebaju Novosti pisati, ali ako vam on nije bio dovoljan, on stvarno, ono što je govorio Prkačin je stvarno išlo apsolutno na vrijeđanje svih Srba, a hvala vam na vašem citatu, rekao je i da se ponosi da je ustaša. To je izravno huškanje. Ako se neko ponosi da je ustaša, poziva na nacionalnu i vjersku netrpeljivost. Ne možete reći da se poziva, da se smatrate ustašom i da onda ne govorite da je to poticanje na nacionalnu i vjersku netrpeljivost. Znači u Hrvatskoj se može neko smatrati ustašom. Jel to smatrate? Dakle, nemojte manipulirati. To su toliko prozirne manipulacije iz vremena u kojima je očito vama bilo bolje nego što je sada. Jako je jasno bilo i vrlo sam pozorno slušao i meni je zazvonilo, međutim jasno je rekao zato to je učinio predsjednik Srbije Vučić. Kad se to stavi u takvu formulaciju, bilo je jako puno ljudi koji su to kad ih Vučić uvrijedi pa onda kažu i izvedu isto tako jedan verbalnu akrobaciju, ali to ljudi moji, pa to je govor u Hrvatskom saboru. Nije niko ovdje bio kao nacionalna manjina vrijeđan. Možemo raspravljati o sadržaju, da li je to slažemo se, ne slažemo se, ali nije bilo vrijeđanja. Ovdje nije bilo vrijeđanja. Kod Spajića govorio je o vrlo fokusirano o tjedniku Novosti. I možete se ne slagati, ali sloboda govora. Isto tako, vi svašta kažete, pa vam ne dajem opomenu kad izgovorite formulacije koje su vrlo grube i vrlo uvredljive za pojedine, ne samo zastupnike, nego isto predstavnike određenih političkih opcija. To jako dobro znadete i ne dobivate opomenu. Kolega Spajić, možemo li završiti sada? Ajde, izvolite. Hvala lijepo, ne mogu ostati dužan gospođi Peović, zato što opet iznosi neistine. Ja nisam protiv slobode medija, nisam protiv. Znači, gospođo Peović, vi izvadite svoj novac iz džepa i pratite Novostima, nek svaki dan pljuju po meni, meni je tak svejedno. Ali ne mogu se financirati iz proračuna Republike Hrvatske i pljuvati po toj državi. Ne mogu i neće dok sam ja tu. I gotovo. I svaki put ću na to upozoravati. Vi izvadite, dajte i nek pljuju. Dobivate opomenu sad kolega Spajić, ovo je bilo potpuno nepotrebno, bila je polemika i replika. Ajdemo stanimo sada, molim vas, ovo je potpuno kontraproduktivna i nepotrebna rasprava i nekorisna rasprava. Kolega Prkačin, možete sad... Nekoga se nazove šušom kad ne zna o čemu govori, a bljuvotinom zvati onoga koji je 10 povijesnih činjenica potkrijepio datumima, mislim da nema uopće potrebe razmišljati o to dvoje. Kolega Prkačin, niti je dobro reći da je nečije izlaganje bljuvotina, niti je dobro reći za zastupnicu da je šuša i sve je to uvreda i sve je to ružno i sve je to neprimjereno. Dakle, ma nemojte, ajde molim vas, može se to reći na drugi način, dobivate sada i vi opomenu.